Yesu nashimwe cyane, Yesu nashimwe abakonzi ba Kristo. Ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Ku izina ku bantu batanzi mbese bashasha nitwa Pascasie, nkaba ndi umukozi w'Imana, nkaba nkunda Yesu. Haleluya. Nkaba nshaka kwibutsa abantu bataragira subscribe, mukore subscribe kugira ngo muze muronka ubutumwa bwiza, kandi mufyonde kajya kakengeri kugira ngo muze muronka notification. Haleluya. Ku bantu batazi ikena yiwanje ni PS Pascasie, mwandike PS Pascasie, mbese ku bantu bipfuza kumva ubutumwa, cyangwa se ukandika Pascasie urambona kuri YouTube, urambona bene data. Nukuri abantu benshi iyo babonye ndiko ndavuga ubutumwa, mbese nkavuga ubutumwa bukakaye, buriya bugize bukomakomeye, abantu benshi baragira ubwoba bakirukanga. Nukuri burya ubutumwa bukomeye ngo burimwe amagambo akaze. Nukuri muze mumbabarira cyane, niko Imana ibishaka ko nkora, kuko nigishije ubutumwa bw'igikoma ndagira ibibazo mu nzozi. Rero nukuri muze mumbabarira mwumvije ndiko ndigisha, nubwo nkatangira buke buke ari intuze nyumengira kirahumuriza abantu, ariko nkaca nzamuka nkaca mvuga yandi magambo akomakomeye. Muze munyihanganira kuko niko umwuka abantegeka kubikora. Rero ngewe ndio kugira ngo mpindure imitima y'abantu, ndabahe ijambo rigira ikiri bagira akamaro, ijambo rikiza imitima. Ntago ari amantuzenye amagambo yo kugira iki, yo kubembereza ngo Imana izaguha biriya, Imana izaguha biriya. Ibyo ngivyo Uwiteka ntaganyemera kubikora. Rero bene data, muze munyihanganira rwose. Maze igihe nigisha amagambo atagira taruhura imitima y'abantu, mwege murayumviriza, ariko hari ibintu byagabanutse muri ngewe wivanye najya amagambo naguma mvuga agize yorohereye atajambo ryo kwihana ririmwo. Rero bene data muze munyihanganira, mwumvise ndiko ndagira ndabomora cyangwa se ndagira ndatabura. Wumvise ndiko ndatabura, nta kibazo, ntugire ikibazo. Numuti ariko urakiza, numuti ushaririye ariko uravura. Muze munyihanganira. Haleluya. Keni izi nyigisho abantu ntago bazikunda, ndabizi. Keni izi nyigisho zibabaza amatwi y'abantu, ibyo ndabizi kabisa. Ibyo ndabizi, ariko muze munyihanganira. Mwumvishije mbese nigishije intuzenye inyigisho zikaze, muze munyihangana. Niko Imana ibishaka ko nkora, kuko nge nzahembwa n'Uwiteka, ntago nzahembwa n'abana b'abantu. Bene data muze munyihangana cyane, kuko maze kubibona iyo nigishije icigisho gikaze kimwe amagambo ashaririye, ndabona ko hari abantu baca birukanga. Ntimwiruke bene data, kuko aya magambo niyakomeye, niyo Imana ishaka ko wumva, niyo mbese akugira akamaro, niyo agira iki akiza imitima. Rero muze munyihanganira, kuko inyigisho zanjye ndazi ko zikakaye, ndazi ko zikomeye, ariko muze munyihangana. Muze munywa muti nubwo bashaririye ariko urakiza. Haleluya. Dafite ijambo ry'Imana iri muri Zaburi 119. Zaburi 119 mbese ndasoma imirongo 3. Haleluya.
ariko mbere yuko ndi busome ndabanza senge nambaza Uwiteka. Data mu izina rya Yesu Kristo, haleluya, ndazi ko wewe uri Imana kandi ugaba ushobora byose. Ndagushima Mana, ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, unshunguriremwo amagambo ndi bubwire abantu bawe. Data, amagambo ari buhindure abantu bawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, dore nta yindi Mana ihari atari wowe. Mwami Yesu, we wabisi bose nibakubahe, kuko atayindi Mana iriho. Nibisiga nibikoko byose nibikubahe, haleluya, kuko atayindi Mana iriho. Habwa icyubahiro n'abari bwumviza ubutumwa bakubahe, kuko uri wewe Mana. Mana waremye ijuru n'isi, ni wewe Mana, ni wewe waremye ijuru n'isi, ni wowe ukwiye kubahwa. Kandi Mana ntago wigera uhinduka, ntiwigera uhinduka namba ntatoya, haleluya. Harahiriwe abantu bakwambaza atacyaha bafite, kuko urishura Mana. Maze kukubona ko wishura, maze kukubona kuri Imana utirengagiza abantu, haleluya. Ndakwinginze Uwiteka, undungikira umwuka wera kugira ngo mvuge ibyawe, haleluya, kugira ngo Mwami mvuge ibyo ushaka ko mvuga. Unkoreshe Data, ibyumviro byanjye ubihindure bishyire ku ruhande, ahubwo hazi ibyumviro byawe Mana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndirukanye imyuka mibi, ndirukanye Satani n'abadayimoni mu izina ryawe Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze Uwiteka Mana Nyiringabo, uze unshigikire. Ndasaba marayika bawe Mwami kugira ngo bankikuze hano hantu. Data wa twese, ndakweretse abantu ari bo bose ari bwumve rino jambo, ubageneze ubahezagire Data, ubahe gusobanukirwa no gufashwa n'iri jambo. Urakoze Kristo Mwami, ndagusabye Mwami, umwuka wawe wera herekeze ino jambo kugira ngo rigire ico rikoze mu mitima y'abantu. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Reka dusome ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 119. Ndasoma ku murongo wa mbere ngeze ku wa 3. Haleluya. Hahigwa abagenda batunganye, bakagendera mu vyagezwe by'Uhoraho. Hahigwa abitondera ibyo yihanikirije, bakamurondeza umutima wose. Mbere nta cuku gabitanya bakora, bagendera mu nzira ziwe. Amena. Ino jambo rya mbere ngo hahigwa abagenda batunganye, bakagendera mu vyagezwe by'Uwiteka. Ngo hahiriwe abagenda batunganye, bakagenda mu vyagezwe by'Uwiteka. Haleluya. Ntago hahiriwe babandi bafite amabuno manini y'abagenda bakubitagura. Ntago ari bo bahiriwe. Haleluya. Ntago ari bo bahiriwe. Ntago hahiriwe bariya bafite amabere manini agenda sohoka hanze. Ayiwe, ntago ari bo bahiriwe. Sibo bahiriwe mwene Data. Hahigwa abagenda batunganye. Haleluya. Hahigwa bariya bakiriye Kristo. Ntago hahiriwe bariya bafite isura nziza n'agatayi keza, bagenda bishima mu muhanda bavuga ati ndi mwiza. Ariko rero mwene Data ndakubwira, nubona uwo mubiri uwo nguri ugenda wiratana ngo ni mwiza. Uwo mubiri ugenda uvuga ngo ni mwiza. Urazi kirimwe uwo mubiri. Ugenda unyunguza amabuno mu muhanda, ukurura abagabo. Reka ndakubwire, uwo ndahera ku mutwe kumanura kugeza ku maguru, nizo nzara wasize irangi. Ndahera ku mutwe, hajya washize produit, hajya washize ibisuko, hajya washize ibintu ubuyeye mu mutwe, cemanuka nshikane ku maguru hariya ku nzara wasize iki irangi. Uyu mubiri ubona, uyu mubiri ni umubiri ubora.
ushatse wakwakira Kristo Yesu. Uyu mubiri uyu iyo umaze kubora huzura mwinyo. Rero ugende gakeya, haleluya. Ugende gakeya kuza ugenda wishima ku bantu ngo uri mwiza. Iyaba udapfa niho waba uri mwiza mwene data. Iyaba ikibuno cawe kitabora niho wowe ufite ikibuno ciza. Iyaba amaguru yawe atabora niho waba ufite amaguru meza. Haleluya. Urebye reba amaguru yawe cyangwa iyo upfuye ntago bagenda kukumanika mu isoko. Nubona uvuga kuri mwiza nyine, mbese kuri mwiza, kufite amatako meza ukagenda uyerekana, kufite amaguru meza ukagenda uyerekana. Iyo umaze gupfa ntago bagenda ngo bakumanike mu isoko bagende kugura akaguru kawe cy'iryo tako ryawe. Ndakubwije ukuri, nuwobona bakumanitse mu isoko do baca birukanga ati ntabyo twari bwabone, ati reba bijya bintu bakoze. Baca birukanga ntago bagura. Ewe ati tubonye abarozi baguza abantu. Ari kugenda wishira kuntu zenye ngo uri mwiza, ngo ufite amabuno manini, ngo ufite amaguru meza. Reka ndakubwire, abahiriwe nibari yabitondera ibyagezwe by'Uwiteka. Abahiriwe nibari yabakiriye Kristo, kuko wakaguru kawe basanze kamanitse mu isoko, wariye wese yaca yirukanga, yaca agenda gutabaza polisi ati nimuze murebe ibyo tubonye, ati tubonye akaguru k'umuntu. Baca batangira kwiruka turiya ngo numupfumu ujya n'umurozi. Kubera iki akaguru? Ariko uzurebe inka cyangwa ihene, amaguru rero meza n'ay'inka, amatako meza n'ay'inka, umutwe nyene mwiza n'uw'inka. Inka bayishe barayimanika ariya kukuntu zenye mu isoko, wari wese agenda akagura. Uwari wese agenda akagura. Rebe n'akaguru k'inka karahenze. Ariko uwo mubiri wawo uwo mubiri ayiwe, uwo mubiri wuzuye mwinyo. Ijambo ry'Imana imbya riti mwitangurira ngo uzasubira mu ivu wakuwemwo. Nubwo ugenda wishima werekana umubiri, werekana amatako, werekana amabere, ngo ufite umubiri mwiza, ugenda ukura abantu abandi. Hahiriwe bariya bakiriye Kristo. Haleluya. Bene data, nukuri nimwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu. Mureke kugenda mwibona, ubwibone bwarabamaze. Ntiwareba ayiwe ubwibone. Kare saba kobwa gusa n'abasore baribona. Urebye ukuntu bambara imiregezo, bagafata amapatro bakayamanura, bakayashikana hasi, bakayamanura. Yewe ngo niterambere ryateye. Reka ndababwire, nimwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wanyu. Abahiriwe ntago ari nabo bambara biyambika amaherena mu ntuzenye n'ibisheni mu ntuze mu izosi. Oya, hahiriwe bariya bakiriye Kristo bakagenda mu nzira z'Uwiteka. Haleluya. Ngo hahigwa abagenda batunganye. Hahigwa abagenda batunganye. Ntago hahiriwe bariya bagenda bikinisha, ari abagabo, ari abakobwa, ugasanga bakunze umukobwa mugenzi wabo, ngo ujya ngo n'umugore wanjye, ngo ujya n'umugabo wanjye, wabareba ugasanga n'abakobwa. Ayiwe, reka ndababwire, mutavuye mu ibyo bintu, dore Imana izabagira nabi. Ntimwihende ngo ni hanze gusa, ngo ni ibihugu byo hanze nibyo bikora ayo mahano. Oya, ngo ni ibihugu byo hanze gusa. Ntago ari ibihugu byo hanze gusa. Iyo ngwara yitwa kwikinisha iri muri Afrika, iri mu bihugu byo hanze, iri hose, amaze gushika isi yose. Abantu bita ngo ni bashoga daddy, ngo ni bashoga. Ugasanga umugabo yakubisemwo
intuzenye akantuzenye ku munwa n'amabere atarayiyoba yamaditseho. ese ndakubwire kuba amaditse ayo mabere hariya hasi yo bimeze gute? Ndakubwiza ukuri sintinya kukubwira. Hariya hasi bimeze gute? Baragukase babyagenze gute? Ko uvuga ngo uri umukobwa, uri umusore kabisa, ukatura ukavuga ngo uri umukobwa kandi uri umusore, hariya hasi byagenze gute? Bakumanitseho ibyo bakobwa. Ese wa mukobwa we kuvuga ngo uri umugabo kandi wikoreye iby'abagore, ese amabere ngayo, ese nawe burya uwaza akagusuzuma yabona yasanga uri umugabo. Ndababwira uko gupinga Imana uko Imana yabaremye mutabihagaritse ngo mwakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Dore Yesu Kristo araje kubaturira, araje kubakubita ifuni, araje kubakubita inkoshi. Ntago azaguma bihanganiye, ntago azaguma bihanganiye. Abandi nabo ayiwewe mbega hariho rero ibindi byadutse. Abakozi bo mu rugo bayiwe, abakozi bo mu rugo bosi we mutoragura atakintu na kimwe ari cyo, yambara kamambiri zidasa, mbe atazi naho bazambara. Amutwaye mu rugo akamushikana mu rugo, akabona karonsi ifaranga, aca atangira kubona kamabere yabaye manini. Aca atangira kubona mbese akafite ibuno rinini. Urumva? Munyumvirize, ariko mbere akiri hariya ntabyo yabona, ariko amaze kubona agafaranga, amaze kubona ko ko afite amaguru meza. Mbe wa mukobwa we, ese nk'ibyo uri kurakora, nk'ibyo uri kurakora kabisa, wabona ntuze wawe bose w'umugore nyokobuja wawe yagiye ku kazi, hari umugabo wiwe mu rugo, ugaca utangira ugahena kumuha ikintu, ugahena kabisa ikibuno, ukabinura akajangwe. Ahangaha turafite akajangwe niko gakunda kubinura akarizo. Murabinura akabuno kanyu, mubinura mabuno kugira ngo umugabo wa bosi wa cyangwa se umugabo wa nyokobuja arebe ico kibuno cawe. Mbese mwamaze kubona ko mwamaze kuronka agafaranga, ati uyu mabuja ntakikeneye kwitwa mabuja, atubikigezweho nukumutwara umugabo. Uri kurarya injya uzaruka we, iyo ndya uri kurarya irashaririye wewe. Iyo ndya ibyo byo kurya uri kurarya birashaririye, Imana izabikurutsa, Imana izabikurutsa we, Imana izabikurutsa. Wa mukobwa we utangira kwisiga ngo databuja mbone neza, kwisiga hano ngo databuja mbone neza, mukagenda mukabomora ingo z'abantu. Ayiwewe reka ndakubwire, byose bizitaba. Ibyo byose nutihana, shaka wane cyangwa ureke mwene data, kuja mu ijuru ntago ari kugira iki, ntago ari gukururana. Ariko ndakubwije ukuri, nutihana ngo ubivemo ibyo bintu, dore Imana ije gukubita iyo nkoshi. Inkoshi izakukubita inkoshi. Yewe mwene data, kuva mu byaha ntago ndikunda gukurura, kwihana n'ubushake bwawe, no kutihana nabyo n'ubushake bwawe. Kuko maze kubona ko hari abantu bagize iki, bamaze kugira kuja kwakira nyene ujya satani nyene kumwemera neza ko badashobora kumuvaho. Maze kubona iyo umuntu mubwiye ubutumwa aragutuka akabwira nabi, ndabwira ati kwihana ntago ari kugukurura. Ndakubwije ukuri. Rero namwe mugatwara abagabo babandi ngo nuko ngara ababosi banyu, ayiwe
ariko se bene da abantu bigira ngo nabakozi b'Imana murigira abakozi b'Imana. Mbe wa mugabo we, ko ushaka kuryamana na mwene wabo n'umugore wawe, ugashaka kuryamana nawe ufite umugore, ugashaka kujaniranya utu tubiri, gikuru na kirumuna, ngo witwa ngo nungura umukozi w'Imana, ngura umuririmbyi, ngura umudiyakoni, ngura umuapotre. Ayi wewe, ese ubwo busambanyi bwanyu mwaburetse? Mwaburetse ko aribwo bugiye kubatwara ikuzimu? Buzabatwara ikuzimu. Uwiteka Imana Isirayeli ntago azaguma bihanganiye. Haleluya. Bene data, ni muhindukire Kristo Yesu kugira ngo abagirika bagire neza. Ndakubwiza ukuri nge ntago nkangwa ko uri pasiteri, ntago nkangwa ko uri diakoni, ntago binkanga, kuko ntuzampemba, nzahembwa na Kristo. Uvyemere cyangwa ntuvyemere, ibyo ndiko ndakubwira uvyemere cyangwa ntuvyemere, wihane cyangwa ntiwihane, icyo mba nakoze nakubwiye. Reka ubwo busambanyi muri kurira uduhiye, mu rushengero huzuye ubusambanyi, muri ko murasambana, ntimushaka guhindukira. Amagambo y'Imana murayumviriza, bikanywa mu gutwi bugaserukira hariya. Ntago mugira iki, ntago mwihana. Yesu Kristo nabagire neza, mwihane muve mu ivyo byaha, naho ubundi inkoni y'Uwiteka izabashikaho. Haleluya. Abandi no barasambura ingo zabo, ngo nuko ngo bagore ngo batabyara, ngo bafite ngo abagore batabyara, ngo abagabo batabyara. Ariko se wa muntu we koko, ese uwo mugore wamukubita, ese nindi yakubwiye ko umugore akubitwa? Nindi yakubwiye ko umugabo akubitwa? Ngo uri kuramukubita wamujanye hanze, uri kuramukura imyenda wamukubitiyeho, wabaza ugasanga ngo ntabyara. Ese uri kuramuhora iki? Erega si wabyara, habyara Uwiteka. Rya jambo rivuga ngo nzakubaha, ngo nzagukunda ngo mahigo no marushwa. Ubu mugeze ahantu marushwa, utangiye kuzumukubitira ku karubanda, utangiye kuzumukubita, utangiye kuzumukubita. Bene data, kubera iki mukora ibyo? Utangiye kuza ukubita umugore ngo nuko ngatabyara, ngo uwo munwa uri kuramuvuga hanze, ngo ujya mugore ngo ntabyara. Kubera iki uri kuragira nawe umugore wawe? Ese ntimwaje muri babiri mu rushinga? Abo bana bari bariho, hari ubwo bari bahari? Ntimwemeranije ko muzabana? Ntimwemeranije ko muzabana? Bigenze gute kugira ngo umwirukane cyangwa se umubwire nabi ngo nuko atabyara? Nguwo waramugize nabi, urusato rwe rwarahindutse, asigaye afite ibintu by'inkoni gusa wumukubita. Nguwo waratuntuye mu mutima kubera amagambo umubwira katabyara, ukamengo ni Imana irema. Ndakubwije ukuri, uri kuramuhora ubusa, kuko urema ni Imana. Uburema ubyara ni Imana. Nawe ubwawe wa mugabo we, ntago ari we ubyara, habyara Imana. Mwabagore mwe mugasimbira ku bagabo banyu. Hariho abagore bakwita abagabo, ugasanga barabafashe hano mu izosi, ngo utampaye umwana, ngo utampaye umwana ndaje iwacu. Ibyo nibyo mwemeranije?
ngo ataguhaye umwana ngo uraje iwanyu? Wibagiye rya jambo ngo uzamukunda mu mahirwe no mu marushwa? Ese hoho reka ncisheho impanuro y'abakobwa batarashaka abagabo n'abasore. Mwa bakobwa mwe n'abasore, mumenya ko kuja kubaka urugo harimwo kubyara, harimwo no kutabyara. Ibyo mubimenye, harimwo kubyara, harimwo no kutabyara, kuko abana n'umugisha Imana iha abantu. Rero ntibize bibabuze kugira kubaka ingo zanyu ngo zikomere, ngo nuko ngo umugabo wawe ngatabyara, ngo cyangwa se ngo umugore wawe ngatabyara. Mwubake ingo, muze mwubake ingo zanyu uzikomere. Namwe mwabantu mwe mubana muryana ngo nuko umugore atabyara umugabo atabyara, mwibuke ko mwaje urugo ari rwa babiri. Urugo ni rwa babiri. Haleluya. Urugo ni rwawe n'umugabo. Nge abantu bose babanye neza kwera ata mwana bararonka, Imana ibaha umugisha kandi Imana ize yishura amasengesho yabo. Naho abandi nabo bari bakubita umugore ukamengo ntago ari umuntu, uko yamugize nabi. Ayi wowe bene da, mwihane gukubita umugore, mwihane gukubita umugabo, gutuka umugabo, umugabo wanjye ntabyara, umugabo wanjye nibi. Umugabo wawe ntago ari warema, harema Imana, habyara Imana. Ese nibange bamaze imyaka 20 ningahe Imana imaze kubaha abana, kukubaha? Hariho nabandi amaze imyaka 5, umuntu azamara imyaka 2 ngo umugore wanjye ngo ntabyara. Uzi gute katabyara? Abamaze imyaka 30 batararonka umwana kandi afite isezerano ryo kuzaronka umwana. Sara n'umugabo bari babanye gute? Ntibari bakundanye? Abrahamu hari ubwo yigeze akubita umugore we ngo nuko atabyara. Ariko twebwe abantu b'iki gihe dusigaye twarigize na juwa ngo umugore ngo nta mwana wampaye. Dusigaye tumeze kumengo umugore cyangwa umugabo nibo barema, ntago ari bo barema, habyara Uwiteka. Imana waremye, Imana yaremye ijuru n'isi, niyo irema nibyara. Haleluya. Abandi namwe muri ko murafata izindi nzira zo kuja mu bapfumu, mugiye kuzana ibintu imiti, mugiye kuzana imiti ngo muhenga abagabo banyu ngo abagore banyu ngo mubyare. Reka ndababwiza ukuri, Satani ntagatanga abana, ntatanga abana. Ubutanga abana ni Kristo, ni warema. Naho muri ko murazimira bene data. Uwiteka Imana zabakubita inkoshi mu mitwe. Nimugaruke. Haleluya. Reka ndabasomere irindi jambo rimwe. Irindi jambo rimwe riri mu gitabo cy'umusiguzi 12 ku murongo wa 14. Mwumva uko havuga: kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza, bo n'ikintu cyose gihishijwe ari kibi ari cyiza. Ibyo byose mubikora muzi ko ibyo mukora byose bizaja mu rubanza. Umugore we wamugize intuzenye, wamugize ibisebe ngo ntakubyariye, wa mugabo we ntago ari umugore wawe wabyara, ni Imana. Nubane neza n'umugore wawe, nimubane neza, mumenye ko iyo situation ni mwese muyirimwo, mukundane hakujya mwemeranije mu rushengero kuzamukunda amahirwe no marushwa. Nimukundane. None rya jambo ryagiye hehe? Kuwahora umwita sheri ubu kaba umwita ikizina kibi kubera iki? Dore nukunde umugore wawe, nawe wa mugore we niwubaha umugabo wawe nkuko byari bimeze. Nimureke kuryana ngo nuko mutaronse umwana. Urugo n'ugwa babiri. Mugume musenga, Imana izabagira neza. Haleluya. Mureke kuryana, dore ngo byose bizashigwa mu rubanza. Ngo kandi ngwahiriwe uriya agenda muri Kristo Yesu utarakira agakiza. Ndakubwije uko ni wakira agakiza.
kuko abana bava ku Mana. Haleluya. Ni wakira agakiza kugira ngo Imana iguha abana. Haleluya. Dore abakobwa nabo baragenda mu bapfumu bakaja kuzana imiti ngo baha abagabo ngo babakunde, bagaca batangira kwiyambika ubumini ngo Imana yanse kubahereza abagabo, batangire bagende banyungusha mu muhanda ngo umugabo ari nyuma yiwe ngo amukunde. Reka ndababwire, nimutava mw'ibyo byaha byanyu, Uwiteka Imana azabarimbura. Azabarimbura mwene data, azabarimbura. Noneho rwose ndababwije ukuri. Dore nge ntago nshaka unkunda, sinshaka kunkunda rwose, munyange, kuko ndababwiza ukuri, kuko ndazi ko benshi badakunda ukuri. Munyange bene da, munyange rwose, nta kibazo, kuko ndakundwa na Yesu, niwe ariko atuma mvuga ibi. Haleluya. Nimwihane muve mwuko kwikinisha. Abagore barikinisha, abagabo bakikinisha, abasore abakobwa barikinisha, ngo nibihishijwe, ngo biriya byakorewe mu mpisho. Kujya kwikinisha umuntu atakubona, kujya kwikinisha umuntu atakubona, byose bizaja mu rubanza. Haleluya. Byose bizaja mu rubanza. Ugira ngo nta muntu ahara kubona, ariko Imana mu ijuru, ijisho ry'Imana rirabona rikabona n'iby'ikuzimu. Rero ntujye ngo nta muntu akubona, Uwiteka arakubona. Nuhindukire, uburake bw'Uwiteka butarakuzaho. Dore Imana itaraguca uwo mutwe. Haleluya. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndashimiye umuntu ari wese ari bwumve ino jambo. Ku bantu batagira subscribe, mufite ndaho kantu gatukura, musharinge, mufite n'akajya gakengeri. Uwiteka Imana ya Isirayeli yabagiye neza. Ndarangirije aha ngaha, ariko nkabashaka kubabwira ati muntu wari we wese yumva akakora bino bintu mvuze, nimwihane bene data, nimwihane kugira ngo Imana izibagire neza. Reka rero ndangize senga. Uwiteka Imana nabaha umugisha bagiye neza abantu babumva buno butumwa. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima Mana ukuntu ngire neza, ukuntu mpaye kuvuga ijambo ryawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, uhezagira umuntu ari we wese ari bwumvirize buno butumwa. Mana ndakwinginze abantu baba ariko bakora ibino umpaye kuvuga Data, ubababarire Mana, bihane kugira ngo Mwami Yesu Kristo bagirirwe imbabazi. Mwami Yesu, Mwuka wera herekeze ino jambo. Mwami uhezagira umuntu ari wese ari bwumve buno butumwa. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Yesu Kristo nabageneza kandi abahezagire.